Shalom. Ya, songona lape sadia kompak. Ya. Shalom. Anggo sekalian genup lang tartangar. Shalom na siyam Bapa. Shalom bani na siyam Inang. Shalom bani na siyam Nama Poso. Ya. Ulang kalah semangat. Isi sehan nami humana siam niombah nami. Shalom na siam sekolah minggu. Iya, terpuji ma Tuhan bani semangat na doma ihadirkan kita bani pan orang ibadah ta sadarion. GKPS Padang Bulan ipasu-pasu Tuhan janah ipake Tuhan lambin paraton hatani itongah-tongah ni huria janah tema ibadah tabani pan orang sadarion aima ipar gogohi do juak-juak ni pakon sub tema horjahon mahaluahonmu marhite lambin marurat marbaggal janah marbuah ibagas Kristus. Jadi yundang hanami kita haganupan ase boy saling berjabat tangan sadapakon na lain di samping kiri kananta sambil hatahon kita selamat ulang tahun marbuah maham ibagas Kristus. Iya, terima kasih. Ibagas na hita marayahon ulang tahun pa 60 tahun kon. Doma bue rangken kegiatan na ya dongkon hita. Mulai humbani malam puji-pujian, pemeriksaan kesehatan, donor darah, berbagai perlombaan. Janah dasma hita bani acara puncak ibadah pesta ulang tahun sadarion. Bani sadarion, bani ibadah pesta ulang tahun on. Tanda hita halak simalungun. Ibain kita dosa ada bentuk pelestarian budaya Simalungun. Ay mamarhite na mamaki gotong humbani bapa, mamaki bulang humbani inang. Jadi badai panorang ibadah tasadarion pe. Iringi musik na berlantun budaya Simalungun doh mahita. Marhite gondrang pakon tagading, pakon suling, pakon haganupan, parugas musik na lain. Setar puji matongon Tuhan, humbani ganupan pasu-pasuni. Janah namangidangi hita bani pan orang sadarion aima Bapak Eporus GKPS Bapak Pendeta Dedi Fajar Purba kumbani Bapak Pendeta Dedi Fajar Purba pakon inang ipada sanami selamat datang pakon selamat mengidangi pakon sapahan nami dohoma kumbani nasyam full timer proses haganupan undangan nami nadom marok bani pan orang sadarion ipada sanami selamat datang pakon selamat beribadah ma batah ganupan. Pasirsir hita dirita lahu maribadah sadarion mandoding hita humbani haleluya nomor 412 ayat sada da sumbani ayat tolu barisan prosesi memasuki ruangan jongjong ma hita huria. Forza
Porini pe adong lebih hurang, pokut do mangihut kon ambilan. Dame do tongtong, tanda do ganup, na do konang. Dudingkon kita, dudingon, bani ayat napa tulungon. Tarpuji ma Tuhan na tongtong sari, anjaha ramot bani kuryain, Bapa inang rosi hita haganupan, papake hita mauhur pikiranta, hormat janah pantun mendopak kon Tuhanta bani rumah nama pasingin, 60 tahun ma ia rorot itongah-tongah ta, manogu-nogu janah marmudu-mudu goluhta, nitama, ijondo hanami Tuhan, ganup kuriamu, jongjong janah saluju hubamu. Ibagas goran ni na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduy na pasing, si topalangit pakon tanohon. Amen. Puji ma Jehova ale tonduyhu, anjaha humbani gogohmu, mamuji gorani na pasingin. Ia jolmain songon poyon-poyon do, marbunga do ia songon bunga na italun, motas kosi logo seng dong beia, anjaha seng na tandai beia nanti. Tapi anggo hidup nuh ni Jehova, tetap do rosi sadokan idokani, bani sagala nama kabiarisi, anjaha hasit tonghani, marnini marnono, bani naman ramot kon padan binaeni, pakon namardingat parentani, laho mandalan kon ai.
Ham Tuhan ni bata bapa nami, pujion nami doham, halani bani panorangon, tupu doha nami laho manombaham. Gok malas niuhur doha nami, halani ipasopat idop niuhurmu doha nami, mamuji pakon pasangap konham. Tarlebih maai, bani nadop 60 tahun, jong kuriamu GKPS Padang Bulan. Ijon lambin itandahanami ma ganu pinadiar nilayakmu. Hamdo nama mukah rosiman ramot kon pardalanan kuriamu Tuhan. Ondo subamu ma uhur nami ase marhition ibadahon boy hanami gabe saksimu itonga-tonga ni gulu nami ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Hundul ma kuria. Itandai Tuhan tado huriani. Nasa sir mandalankon hatani Tuhan. Janah malas do uhur ni Tuhan ta. Manangar puji-pujian humbani hita anak-anak ni. Pada sita pujian ta humbani Tuhan. Marhite doding nomor 400 dolu ayat sada tambah 2. Sai puji ma Tuhan ta tongon. Songong si kita nohon, nama ngurupi hita tongtong. Dihop-hop do gaduh hita on, sengadong natading kubat tahun. Doding kon hita, kumbani ayat dapat 2 hon. Riap ma hita jongjong. Roma hita ulobe-lobe ni Tuhanta ibagas toruh pakon unduk niuhur mangaku ganub dosa-dosata ganub hahuranganta mandopakon Tuhan sonai homa bani horja i kuriain. Ale Tuhan Jehovah Bapa nami, roh doha nami nuan manrogop hubamu, halani iapkon hanami, bueni palanggaron nami, bani titah muin.
bani horja apalahuan nami. Gati opehan nami lang marpangajaman hubang. Doma 60 tahun hajongjongan nami kuria GKPS Padang Bulan. Namin patut mahanami pataridah kon buah naramos. Jadi gabe parhitian malas niuhur apa pasu-pasu bani bui hasoman marhide hadirion nami. Tapi bani pangabak sonai age horja nami hotob ope marpangusandian hanami bani gogo sonai age pamboto nami. Gatilang isadari hanami ya hamdo harohani haganu bani pargulon nami bani ganu palanggaron nami in holong maham Tuhan sasap hama dosa nami. Marpangulaki ma uhurmu huben nami Tuhan. Patalup hamahanami gabe kuria na bujur jana si paruhur na totap makkahaulungi asoman hormat marparlaho jana marhabiaran hubam say tongtong mahanami mangguluh ibagas rahut ni holongmu marsada niuhur mamuji pakon pasangap kon ham ase ganupan hanami mangaguhon bahasa Yesus dodalan hasitongan pakon haguluhan holong ma uhurmu Tuhan sasap hama dosa namiin marpangulaki ma uhurmu huben nami Tuhan. Tangar hita mahata ni nebata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Idop niur ni Jahoba do naso ramar pusa, seng marnarota polong niatini. Mulak ratah doai siap sogot, bagal do habonaronmu. Hasangapon ma, bani naibata ibabong. Amen. Hundul ma kuria. Seng tarbilangi holong ni Tuhan, bani pardalane ni guluhta, jana hibere doho sahni lahu manobus kita jolma pardosa. Parimbagas kon hita holong ni Tuhan in, marhite doding nomor 120 siah, ayat sada tambah tolu.
Kiate ni do hasa si pangusang kononta. Si tujuan ku do Jehovah dot roh napapakke kontin. Do dingkon hita do dingon bani ayat apa toluhon. Ham ale Tuhan, iolop kon hanami donuan, nadop 60 tahun, parjongjong ni kuriamu, GKPS Padang Bulan. Bani rumahmu na pasingondo, jupahan gogo hanami, apa pangarusion pasal na mandalankon parguluhanon. Sada natakas banami, totap do holongmu nahinan, sonai age magirabe. Ham ale Tuhan, hamdo pangarapan nami. Bohimu nasay tongtong orot ban nami, marhite hasadaon nami ijon, ijolom hanami do in politik, patubuh pangarapan nami. Ham ale Tuhan, hamdo hagogohon nami. Anggo manaili hanami hupuidi, jimodo panogunogonmu banami, maharga do ganup hanami ilobe-lobemu, agebe go kahurangan apa dosa do hanami. Halaniai lang tarben lama, maningon pujion nami doham, umbani gok ni uhur nami, ibahen ham hanami maharga, songon biji ni mata. Terima kasih mabam Tuhan. Ipasu-pasuham dohanami ganup, sona hape hajongjongan nami. Iboto hamdo mambahen na diar hosi, romban hubani hahuhuron nami. Ham ale Tuhan, terpuji magoranmu, itongah-tongah di kuriamu.
60 tahun kuriamu GKPS Padang Bulanon. 60 tahun masinal salin manundangi hanami. Mubah-ubah pe guluh nami, tapi angguham tetap do rosi sadoka ni dokani. Bani malas pakon pusok luhur pe, tetap doang dia pakon hanami. Mumbai tahun-tahun tetap doang pakon hanami. Hamale Tuhan, terima kasih mabani holongmu na tarsulurin, langsung kupita marhite hata, humbani pamangan nami, laho manobut ganu pambahenanmu. Nuan, do malambin marbagal kuriamu, ibagas hapor sayaon apa pangarusion, pake hamahanami, gabe parhitianmu, laho pasaut kon haganup sura-suramu, ibagas kuasani, Kristus si paluahin. Amin. Riapma hita jongjong. Saksionita mahapor sayon tain, songon na sinaksyon niya ganupalak na porsaya, bani sap tanohon. Au porsaya bani na bata bapa, pargoko naso tarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni na bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sangka nape haliaban. Marite tondui na paseng, na manaron na pangit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjay tanom, turun hunaguri toro, mula manggolo humbani na mate, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anjaundul isyamun ni nay bata bapa, pargogo na so tarimbangin. Au porsaya bani tondui na pasing, bani kuria parsadana na pasingin, parsaoran ni sagalan nama pasingin, bani asasapa ni dosa, bani parpon ni akula, pakon bani haguluan na sadoka ni dokani. Amen. Hundulma kuria. Kuria nanin hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Mandodeng hita haleluya nomor 500 tolu ay sada pakon tolu. Kosi oli mandoding roh manasyam asoman nami nasi ol manjalo emeritus hulobi. Mandoding hita humbani haleluya nomor 500 tolu ayat sada tambah tolu. Malas liur doa, memuji Ham
megah urhon makorjahon parentahmu. Boyau dirgas nuanon, hamdo nama masu-masu. Dodingkon hita dodingon kumbana ayat napatuluhon. Hita haganupan kuriani Tuhanta, domma marhorja Tuhan bani tolu situata, ikuria GKPS Padang Bulan. Sadarion patupaon ni kuriata, acara pelepasan hubani sedea, nadop emeritus, songon na isobut bani tata laksana pasal 7 ayat sada das gubani 4, pasal emeritasi nama katahon sada. Situa diemeritasikan dari pelayanannya sebagai situa, seorang situa yang telah berumur 65 tahun atau tidak dapat lagi menjalankan tugas pelayanannya sebagai situa atau atas permintaan sendiri dengan alasan yang disetujui oleh majelis jemaat dan pengurus resort yang terkait. Situa emeritus dibebaskan dari keanggotaannya di majelis jemaat. Jabatan tahbisan tohonan situa bersifat tetap walaupun yang bersangkutan telah berstatus emeritus. Situa emeritus tetap melaksanakan tugas-tugas umum sebagai situa sebagaimana yang diatur dalam tata laksana pasal 74 ayat 1. Hubani nasyam nalaho emeritasi. Ididah kuria ondo sonahan nasyam maka perluhon horja pangidangion ibagas napokgut ringkas pakon bujur ni uhur nasyam. Sai hasomani apa ipasu-pasu Tuhan manasyam mandalani goluh hulobean on. Sonari tangar hitama ibasaon sekretaris jemaat GKPS Padang Bulan, riwayat pangidaon pakon surat keputusan pimpinan majelis jemaat GKPS Padang Bulan. Ya, jadi mangindohan nami haganuk PMJ ijon mehita. Basan hanami riwayat pangidagion naparlobe situa Profesor Dr. Insinyur Edison Purbasida Dolok, tempat tanggal lahir bangun pane 5 Januari tahun 1950 sia. Tempat tanggal baptis GKPS Bangun Pane 16 April 1950 sia. Tempat tanggal sidi GKPS Bangun Pane 20 April 1975. Tempat tanggal pernikahan GKPS Padang Bulan 10 April 1924, Goran Inang Marieta Borosaragi Sebayak. Riwayat pelayanan naparlobe mamukah Mai 1 Januari 2021 das kubani 1 Januari 2020 sebagai pengurus pemuda GKPS Padang Bulan. 1 Januari 2022 das kubani 1 Januari 2024 sebagai pengurus pemuda resort di Resort Polonia. 5 Februari 55 das kubani 23 Januari 2000 sama senaparlobe GKPS Padang Bulan. 10 Februari tahun 1910 sia das kubani 20 Februari 2005 sebagai pengurus sektor GKPS Padang Bulan. 23 Januari tahun 2000 das kubani 5 Maret tahun 2000 sebagai sama sepaduahon. Sebagai pembimbing pemuda 27 Januari 2000 das kubani 20 Februari 2005. Sebagai bendahara jemaat GKPS Padang Bulan memukah Mai 20 Januari tahun 2000 das kubani 10 Februari tahun 2002. 5
Maret tahun 2000 dan subani 14 April tahun 2002 sebagai situa. Panabalan situa ya dongkon bani 14 April tahun 2002. Ketua Panitia Ulang Tahun GKPS Padang Bulan Mamuka Maya tahun 21 Maret 2004 dan subani 6 Juni 2004. Ketua Panitia Olop-Olop 20 Juni 2004 dan subani 10 September 2004. Ketua sebagai pembimbing pemuda Iresot 23 Januari 2005 Iresot Polonia. Sebagai pengurus Resot 23 Januari 2005. Ketua Pembangunan 10 Maret 2005 dan subani Panarangon. Ketua Pengurus Sektor 5 2 April 2006. Ketua Pengurus Kebaktian Minggu Sore Sada Juli tahun 2007 dan subani Sada Juli 2008. Sebagai perutusan Sinode Bolon Hun Resort Polonia Sada Februari tahun 2008. Sebagai anggota pengawas Yayasan Pendidikan GKPS 12 Januari tahun 2014. Nama ngihut, riwayat pelayanan Bapak Situa Dr. Andus William Saragih, tempat tanggal lahir Bage 27 Desember 50 lalu, tempat tanggal baptis Bage 30 Agustus tahun 1960, tempat tanggal Sidi Nagori Dolok 20 Mei 1980 sada, tempat tanggal perkawinan Medan 10 Februari 1980 sia. Kurani Inang Rosmaida Boru Tambun Master Science. Pelayanan hitung-hitungan GKPS Padang Bulan sebagai bendahara seksi Bapa tahun 2000 dan subani 2005, bendahara seksi Bapa 27 Januari 2005 dan subani 2010. Sama Snapar Lobe 6 Februari 2005 dan subani 2010 menjadi Samas 28 Februari tahun 2010 sebagai sekretaris sektor 2 sebagai ketua sektor 2. Bendahara Resot Mamuka Humbani tanggal 21 Maret 2010 dan subani 2012. Diangkat menjadi situa 10 Februari tahun 2012. Ketua Panitia Retreat Sektor 2 di Taman Jubileum Sukamakmur 10 Juli tahun 2010. Anggota Komisi Pembinaan 21 Februari 2010 dan subani 2015. Wakil Ketua Panitia Natal tahun 2010 ditahbiskan menjadi situa Sada Juni 2010. Napatuluhon Bapak Situa Jenal Haloho, tempat tanggal lahir Bagadu 5 Januari tahun 50 walu, tempat tanggal baptis GKPI Bagadu 8 Maret tahun 50 sia, tempat tanggal Sidi GKPS Bagadu 6 April 1980. Yulakian Nami, tempat tanggal lahir Bagadu 5 Januari tahun 50 sia. Tempat tanggal pernikahan GKP Bagadu tanggal 6 Februari tahun 2022 menikah dengan Inang Sonang Boru Saragi Nahinan. Pernikahan paduahon Pakon Inang Erna Boru Simbolon 14 Januari diberkati di GBI Pematang Center. Riwayat pelayanan Bapak Situa Jenal sebagai Samas di GKPS Bajambi 20 Februari tahun 1910 dan subani 20 Februari tahun 1995. Sekretaris Jemaat GKPS Bajambi 20 Februari tahun 1910 dan subani 20 Februari tahun 1995. Tahun 1995 dan subani 2000 sebagai Samas di GKPS Bajambi. Sekretaris Jemaat di GKPS Bajambi 20 Februari 1995 dan subani 20 Februari 2000. Sebagai situa di GKPS Bajambi 14 Maret tahun 1910 sia, anggota tim audit aset GKPS tahun 2005, pengurus Diakonia Sosial Resort Polonia 2 Juni 2010 dan subani 2 Juni 2014, sekretaris sektor 5 28 Februari 2005 dan subani 28 Februari 2000 sia. Penambalan situa di GKPS Padang Bulan tanggal 1 Juni 2000 lalu,
Bendahara GKPS Padang Bulan 20 Februari 2010 dan Subani 20 Februari 2014. Pelayanan di GKPS Batang Ara Resort Pakam tahun 2022 dan Subani Sonari. Nama riwayat pelayanan Hubani Tolu Situata kurang lebih ya Tuhan Hanami minta maaf. Sonari Bason Hanami ma surat keputusan tolu surat keputusan nomor 22 pitu tolu 2 pitu 4 2 pitu 5 garing A titik 1 titik 2 garis datar angka 4 garing 2004 tentang emeritasi situa. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan menimbang bahwa dengan berakhirnya masa pelayanan 3 situa, yaitu Situa Profesor Dr. Insinyur Edison Purbasida Dolok, Situa Dr. Andus Willem Seragi Master Pendidikan, dan Situa Jenal Haloho, dirasa perlu untuk mengeluarkan surat keputusan tentang emeritasi dari keanggotaannya sebagai Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan Medan. Mengingat tata gereja dan tata laksana GKPS memperhatikan 1. Program kerja tahun 2024, 2. Rapat pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan 5 Mei 2024 dan Rapat Majelis Jemaat 16 Mei 2004 GKPS Padang Bulan Medan memutuskan menetapkan pertama, membebaskan yaitu 1. Situa Profesor Dr. Insinyur Edison Purbasida Dolok, 2. Situa Dr. Andus Willem Seragi Master Pendidikan, 3. Situa Jainal Haloho dari keanggotaannya sebagai Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan Medan. Kedua, menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi pelayanan yang telah diberikan selama ini. Ketiga, demikian keputusan ini diperbuat dan apabila ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian akan ditinjau di kemudian hari. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Medan pada tanggal 9 Juni 2024. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan Medan, Situa Surya Abadi Sembiring pengantar jemaat ditandatangani, Situa Wan Rispindo Purba Sekretaris Jemaat ditandatangani, diketahui oleh Pendeta Jimmy Raya Seragi, Pendeta Resort GKPS Resort Polonia ditandatangani. Sonari tengar hitama pengakuan apa malas nihur ni sedea ibagas nadop igo kisedea tugas pakon tanggung jawab gabe Majelis Jemaat selaku Situa IGKPS Padang Bulan on. Puji maham Tuhan, nadop mamasu-masu apa makason au, mandalan tugas pakon tanggung jawab, gabe parhorja ni kuria pakon Majelis Jemaat IGKPS Padang Bulan. Saya pergugohi apa pasu-pasu hama au Tuhan, ase tetap gabe saksimu, rosi ujung ni guluhu. Amin. Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus, nasam hina holongan ibagas Kristus, hasoman parhorja nadop emeritus, ubani abang Situa Edison, so nai bapa Situa William, pakon abang Situa Jainal, pakon keluarga. Anggo irimang-rimang hita hupudi bani panorang manjalo tohonan hasituaon, adong do onom ripun horja hasituaon, dom hubani agenda GKPS. Na perlu bei mengambilan kon hatani nebata, marmahani, mangojur, mangapoh, patorangkon, pakon pamas-maskon, pakon gabe situruan ma nasyam bani hapor sayaon, holong niuhur, parlaho age parsahape. Mangaku do nasyam ilobeni nebata, pakon ilobeni kuria. Nara mandalankon haganup horja romban hubani hatani nebata. Humbani gok ni uhur, pakon gok ni gogoh, gabe juak-juak na bujur, ilobini nebata, pakon ilobini hasoman jolma. Dom hujai, terpuji man nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, nadop makasomani, mampargogohi, nasyam gabe parhorja na bujur. Terima kasih mah hubani nasyam keluarga. Na tongtong manonggohon pakon mengurupi Bapa manggidangi ikuriata. Terima kasih mahubani nasyam hultamer nami, parhorja pakon calon parhorja, nadihut manonggohon janah mengurupi hasomanta nadop emerituson. Terima kasih mahubani hita haganup nasyam pagori nikuria,
hita ganup pagori kuria GKPS Padang Bulan, na manjalo sidea dihut manonggohon, janah mangurupi hasomanta nadop emeritus. Tanda malas niuhur pagori kuriain, ibere kuriain dosinata hubani nasiam dalam bentuk salib 5 mg. Jalo nasiam ma ibagas malas niuhur. Hubani kuriata sabar hita lobe dong peotik nari acara. Yondos konhanami ma kata sambutan humbani pengurus GKPS Resort Polonia sekaligus mengondoskon kenang-kenangan hulobe ini sedia. Beranami panorang benesiam pengurus. Bani nomor terima kasih kita bani Tuhan, hanami pengurus resort. Maka tahun selamat emeritasi mahubani nasiam, natulus itu hasoman hanami sahorja sadokahnion. Hanami pengurus resort sebetulnya merasa kehilangan do, alani muruma tolu halak hasoman nami sahorja i resort Polonion. Tapi alani aima aturan rossi hatotapan na masa itongah-tongah ni GKPS gabi malas dihur da iban nami buhay na siya mencapai emeritus halani bahado lang das sampai emeritus doma rapakot Tuhan niya ase hanami salinari makatahon malas uhur nami buhay das na siyam hubani na meritasi janah tonghon na siyam homa hanami na aktifo nope ase buhay das koma songon na siya irikuzay hanami hun pengurus resort anggo jemak no kanai padaskon sinata nilai tinggi makna tinggi tapi yang hanami nilai rendah makna di dalam hidup sungguh luar biasa ay manalahu pada senamyo aham ay na parlobe ibi kanami do sada center alani yang godom mamatua ramalang hurang marpangida baru na paduahon ibiri hanami kesarung alani murahma burguh-burguhan na patuluhon ibiri hanami payung na multiguna boy gabi tukot boy gabi payung alani panas boy huma gabi payung alani rodan artinya pangarapan nami hubani na siyam natulu agepe domma emeritus iparguguhi hanami na siyam marhite kenang-kenangan na ibiri namion hargani lang sa dia tapi maknani tinggi bani ase pangarapan nami rosidas na siyam sayur matua maningon taridahon ilubi-lubi na siyam halanion pemberian
kumbanami Resort Polonia, memang nilai ini langsa dia, tapi maknani sungguh luar biasa. Oma hanami pabarhok na siyam mandalani emeritasi zanah das kubani na sayur matua. Ase salinari pada sekanami hubani na siyam. Anggo sadokah niyo mungkin ia buyu upe hitarap dirgas memasuki na siyam masa pangsiun iparguguhi na ibirenam yung manasyam asitong tok hitarap ipohonang guru ni Tuhan AGP domma emeritasi na siyam. So na manahur nami janahan nami haganup kasuman na siyam iresot polonyon manunggohon rosi ibagas malas nihur bani ni jalon na siyam emeritasi sa darion. So na manahur nami terima kasih ma tadong tambahan mo di pendeta pada kita ma janah hisalam hita. Ya, terima kasih Bani pengurus resort nami, sonari ondos mahu Bani Eporus, pada skon mempasa piagam hun pimpinan sinode. Ya, terima kasih ma. Hubani nasyam situa nami, ibani pambalosion nasyam, pangidangion nasyam. Gabe pasu-pasu doai hubani haganup kuria GKPS. Gabe malas niu hurbani haganup GKPS. Domu hujai ibagasna imasuki nasyam masa emeritasi marhite honyai si holdo Gereja Kristen Protestan Simalungun padaskon surat penghargaan hubani nasyam. Nagabe sidingator nasyam bani hinahargani pambalosion hubani tuhatta ibani haganup horjatta halanyai sai ramotkon janai pasu-pasu Tuhan manasyam bani haganupan pengabdian sonage pambalosion nasyam asai basaon hanami ma. Surat penghargaan nomor 439 garis miring 3 garis datar PS garis miring 224 pimpinan Sinode Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS dengan ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Naparlube Situa Profesor Dr. Insinyur Edison Purba Sidadolo, tempat dan tanggal lahir Bangun Pane 5 Januari 1959. Napaduahon hubani situa Dr. Andus William Saragi, tempat dan tanggal lahir Bage 27 Desember 1958. Napatuluhon Aimah hubani situa Jainal S. Haloho, tempat dan tanggal lahir Bagadu 5 Januari 1959. Atas pengabdian, pelayanan, sumbangan moral dan material, serta kerjasama selama ini, terutama dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan saudara sebagai Sintua di GKPS Padang Bulan, Resort Polonia, masa bakti 14 April 2002 sampai dengan 9 Juni 2024. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara dalam segala aktivitas yang sesuai dengan kehendak-Nya demi kemuliaan Tuhan. Anjaha lambin surung ma ibagas horjani Tuhanin,
ai boto nasiam, sedo nasoya halo jaun nasiam ibagas Tuhanin. Kumbani sada Korin 15 ayat 58b. Pematang siantar 9 Juni 2024, pimpinan Sinode GKPS, Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal. Ase sonaima, aima surat penghargaan, ase jalon asyama ibagas malas niur. Ase pangindokan kami hubani pandita, pakon penginjil, full timer GKPS, ase riap hita mangondoskon surat penghargaan. Terima kasih bani pimpinan Sinode. Mangindohana uban siap mendapatkan kuliah. Ya, mendapatkan kuliah siapa ibadah kon sahab. Bani Abang Edison. Salam. Salam. Napuji ma Tuhan nebat atta halan hidupnya hurni. Nai hormati nami Bapak Eporus GKPS, Pandita Resort Polonia, Penginjil Wanita Resort Polonia, Pimpinan Harian Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan, Haganuk Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan, Pakon Pengurus Seksi Inang Bapa Nama Poso Sekolah Minggu, KMBI, KMS, Diakoni Sosial, Pakon Sektor. Hita haganupan nasiam inang Pakon Bapa Hasoman Sahapor Sayaon. Au marsahapijon mewakili hanami natulu na memasuki masa emeritus situa sadarion. Terima kasih 2 tahunan nami bani inalayak ni Tuhan nebata namar mudu-mudu hanami bani sadokah mangidangi ihriata GKPS senai age iresok tahun. Ada masa masuk dan ada masa keluar. Adong masa mulai aktif perhorja, adong masa mulai pensiun atape igoran hita emeritus sebagai perhorja. Naima memang perguluhan non, margatih soluk, nasiam inang pakon bapa, sonai age hasoman hasap aganupan sa persayan, ibagas Kristus Yesus. Malas tumanguhur nami halani boy dohan amidas garis finish pangidangi aktif ikuriat tahun. Halani hapkon hanami doai selayak-layak nina bata tumangdo sedogogoh nami. Bani pangidangion nami sadokah nyon totu bagi doha hurangan nami. Na seharusni si horja honon ni sahalak parhorja. Ibagas naringgas pakon malas nyuhur. Hahuranganai mungkin bani persahap. Panisay. Kerajinan hupartupuan. Huparsermonan. Hupartonggoan.
manrohi na marpusok ni uhur, tugas na yapehon marhite sa jabatan, pakon nalegan. Haganupan hahurangan nami ay, bani panorangon hanami, mangindo maap. Bata haganupan. Nasyaminang, bapa pakon na mapuso, asoman sa persayaon. Makatahon terima kasih begal doha nami na emeritus na tuluon hubani pahemjeta pakon hubani haganup majelis kuryataon na mga dongkon at saraon pelepasan emeritus huban nami sa darion na ipasada pakon at sara ulang tahun GKPS padang bulanon na paunang puluhan. Ijalohan nami homa masing-masing hanami sada sinata na mambayin malas tumanguhur nami. Alani hapkon hanami bagal ni perhatian na siyam inang bapa huban nami na mamasuki emeritasyon. Pinuji manay bata. Saya ando hari pasu-pasu makuryata padang bulanon. Gabi kuria kinarosuh koni lambin marbagal ibagas pemberitaan hata ni tuhata. Terima kasih kuma hubani pangurus resort na dop mamberehan nami piga-piga hal na perlu si pakeon dong payung menggambarkan tetap do ipayungi pasu-pasu ni tuhata adong nakinay center ase rajin upertungguan ala ni pertungguan golap-golap pakon sadanari no kanay kain sarung ase ang godong si horjahonon Mr. Perman marsarung markhorja. Sadanari nakikupangindo perlu marami nakangin mulai niku tertawa ketua pengurus resort. Terima kasih ma bani nasyam pengurus resort na mambereon haganupan. Terima kasih ko ma atahonon nami bani pimpinan sinodeta na mambere apresiasi huban nami. Bapak Epurus naruk mengondoskan pakon pandita resort sunage penginjiluan ita. Saya lambin ipasu-pasu tuhatama nasyam haganupan ibagas na memberitahon makorjahon hatani Tuhanin. Saya ipargogohi manasyam rosi haganup keluarga. Naparpudi ipadas kanami sada upasa AGP mungkin kurang tepat halani upasa na baru. Anggo adong hodong na helpat. Ulang ma ipambarbari janah iikat-ikat. Anggo adong ididah na siyam pelayanan nami nahurang pas atap na lepak. Pangindon nami bani na siyam ase ulang ma ipadingat-dingat. Alani tolo ningon jadi 2 nari. Anggo malopah itataring pakai hayu soban ulang mabain soban na matah holi bahat timus. Hanami AGP emeritus humbani hasituaon tapi tonggohon na siyam ase tetap boy hanami gabe saksi ni Kristus. Boras sabur-saburan ibuan huhuta 3 balata. Malas tumang mauhur ganupan. Ay ganup ari dohita ipargogohi ihasomani tuhata na batata. Hanami haganupan si Tua Willem pakon si Tua Jainal haganup keluarga makataon terima kasih hubat haganupan. Naima hamban nami sahab terima kasih. Mahita banian tabei iteruskan hita acara tamar hita ting-ting. Shalom mahubata Bapak Inang nama poso pakon sekolah minggu sonai homa hubadin nasyam naman dihuti ibadahon melalui channel GKPS Padang Bulan.
dasma penorang ni hita hubani ting-ting. Na perlobe ipadas kanami selamat ulang tahun hubani Kuria namar ulang tahun mulai tanggal siah das kubani tanggal tolu das kubani tanggal siah Juni 2024. Selamat ulang tahun hubani inang situa Tioina Borus Situmeang, hubani Kairain Patricia Seragih, pakon Brian Afgani Sendoro Tondang, nama ulang tahun bani tolu Juni. Selamat ulang tahun hubani Bapak Samas Horasman Sinaga, Inang Juni Listanti Purba, Bapak Juriston Sinaga, Ade Siska Sinaga, Dea Siska Sinaga, Joseph Joel Sinaga, Annabel Girsang, Isabel Alice Girsang, nama ulang tahun bani 4 Juni. Ipadas kanami homa selamat ulang tahun hubani Inang Rosdina Purba, Inang Rasta Juniati Saragi, Bob Erwin Purba, Daniel Nicholas Girsang, Excel Natanudo Purba, Florencia Asera Girsang, nama ulang tahun bani 5 Juni. Ipadas kanami homa selamat ulang tahun hubani Bapak Situa Jesaya Supayung, Margareta Saragi, pakon Dominiku Natania Anabel Purba, nama ulang tahun bani 6 Juni. Selamat ulang tahun hubani Inang Helena Deliana Sitompul, Bapak Biendra Juniarman Purba, pakon Ika Kristin Purba, nama ulang tahun bani 7 Juni. Selamat ulang tahun hubani Samuel Damanik, Sola Gracia Getrich Afdoida Purba, nama ulang tahun bani 8 Juni. Sonai pakon Bapak Situa Salmon Sius Girsang, Bapak Seltiel Saragi, nama ulang tahun bani siah Juni sadari on. Selamat ulang tahun hubani Nasiam, panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Napa duahon tor kita petugas bani Minggu 16 Juni, khususnya untuk hita parhorja, ase idah kita jadwalta, anjahu bani koordinator holi Bapak Situa Mahaitin Sinaga, ase ihoseihon acara on tene. Napa teluhon bani halaman 2 boidah kita partonggoan. Partonggoan bani 14 Juni, pakon partonggoan bani 21 Juni, ase idihuti hita haganup di sektor-sektor tabei, khususnya untuk tanggal 21 Juni, ase perdete hita nama rambilan ijai aima Situa Laria Raja Guguk, Situa Raymond Simanjuntak, Situa Martina Boru Girsang, Situa Sudirman Girsang, Situa Linda Purba, pakon Situa Yan Saputra Sitio. Ase roh kita sermon bani hari Senin tene, patar sermon hadumuan. Nah berikut ini dah kita homa laporan keuangan bani halaman tolu dasku bani halaman 4. Dia itu pamahu bani nadop merbagal ni uhur atap nambere persembahan bulanan lambin ipasu-pasu Tuhan tamahita haganupan atap dong nahurang pas bani keuangan boy menghubungi bendahara Kuria. Napalimahon warta kegiatan Jumat naperlobei sermon hadumuan. Sermon hadumuan pakon penetapan panitia olop-olop 2024 Resort Polonia ya dongkon bani hari Senin patar 10 Juni 2024. Aiman anak kasih ambilan bani 23 Juni 2024 Marianan IGKPS Tanjung Rejo masuk pukul 10.07 WIB. Ase haganup majelis pakon calon majelis Rohma mandihuti sermon on. Anja asal pu acara sermon ilanjut kondo masahab kon pembentukan panitia pesta olop-olop Resort Polonia 2024.
Halani ay Bapak Inang parhorja bani hari Kamis langadong sermon ikuriaon halani domay diuti hita sermon hadomuan. Nah berikut ni sadari on ilaksanaon hita do perayaan ulang tahun GKPS Padang Bulan pa-60 kon sonay homa emeritasi sintua hubani tolu situata song nadop isaksion hita nakonay. Sadarian homa manggalang hulobe do hita Bapak Inang membuan amplop boras tekerta tandani martarima kasih kita memuji Tuhan ase terukun hita holi amplop ta riap pakon galangan. Halani marmalas niur do hita sadari on ulang langsung mulak hita holi halani adong do acara perayaan ulang tahun sonai homa makan bersama hita bani siang ni ari on i gereja on. Dop ay minggu pelajar songon nasomal setiap tahun adong dop minggu pelajar anjah tahun on bani tanggal 23 Juni 2024 ibahen hita do sega KPS minggu pelajar. Halani ay siholdo ibahen kuriain apresiasi hubani nyombah ni kuriata na berprestasi mulai tingkat SD das kubani SLTA ay merangking sada sampai ranking 10 hubani sekolah na dong ranking ni atap setiap mata pelajaran memiliki nilai 8 hu atas hubani sekolah nalang dong meranking hubani nyombahta na memiliki kriteria nasional ay ase didaftarkan mahubani pengurus sektor dengan melampirkan rapor fotokopi rapor semester genap 2023-2024. Nah terakhir Bapak Inang pindahun kuriaon. Taretong sadari on pindahun kuriaon ma keluarga Rici Sumbayak Inang Desi Tobing hun sektor 5. Pakon 2 nyombah sidia pindah hukuria GKPS Cibubur Jakarta. Sonai mating-ting bata sadari on tonggo Ibu Banhon penginjil wanita. Pasada hitau hurta martonggo mahita. Terpuji maham Tuhan naibata Raja ni kuriain dearni in tongon pano gunogumu panramot kononmu mulai humbani jongjong kuriamu GKPS Padang Bulan on mamukah tahun 1964 na salpu das bani sadarion gok marumur 60 tahun Bapa naminay surga anggo ipardiate hon hanami parjongjong ni kuriamuin lang tarbahen lang buido hamaholon naidopak kon ni kuriamu tapi age pesonay gogohando kuasamu na totap manramotkon na totap manjagay sehingga boy totap utuh parjongjong ni kuriamuin sonay homa Tuhan dumabui na berhasil hun jemaat GKPS Padang Bulan on Rosi nadop itempa iman hapor sayaon ni pagori ni kuriamu sehingga boy sedia Tuhan masondangkon holong na humbamu ijape sedia Marianan nuan on mardingat doha nami Tuhan bani haganupan tokoh-tokoh na ituahon hanami mamukah parjongjong ni kuriamu on ay naongga sebagai PMJ i kuriamu on Tuhan tutudom mabue homa pengorbanan ni sedia marhite
na memberi uhur pikiran, rosi sinadongan, pakon panorang ni sedia Tuhan, sonaha aseboy, kuriamu GKPS Padang Bulan On semakin bertumbuh, semakin berkembang, menjadi saksi kehadiranmu itu tengah-tengah di dunia on. Sehingga Bapa boy tongon lewat parjongjong ni kuriamu on berdampak bani sekitar ni, bani lingkungan, bani haganupan limit pargoluhan ni jemaatmu na boy isaksihon jol masimbue sebagai saksi-saksi namang goluh na do yutusam hutonga-tongah ni dunia on. Sonai homa Tuhan itonggohon kanami. Haganupan pagori ni kuriamu age nalang boy riap pakon kanami bergabung bani sadarion halani mungkin usia ni sedia na semakin tua. Lang boy be ilakah kon sedia hugareja on. Yelekon hanami ibagas tonggo nami on, tetap paondos kam pangarapan namang goluh, rosi iman hapor sayaon, ase agepe ibagas masa-masa tua, masa-masa lansia ni sedia, boy tong-tong ia hapkon sedia, holongmu na melingkupi kehidupan ni sedia, langongga Tuhan itadikon holongmu sedia, bani ganuk keterbatasan ni sediain. Sonai homa Tuhan, angguadong humbani pagori ni kuriamu, nanuan on ibagas naboritan, pakon pemulihan. Tuhan mahoma na totap, mambere tenger nyuhur hubani sedia. Ase totap ibagas kelemahan ni akulan ni sedia pe, sedia totap martenger nyuhur hubamu. Lang ongga sedia mangahap kon lungunan ibagas haganupan keadaan di sedia pakon kondisi na serba terbatasin. Sonai homa Tuhan iboban kanami ibagas tonggo nami haganupan na ongga duduk sebagai peham MJ itonga-tonga di kuriamu on tutudom mabue sedia nalangadong benado parlobe marujung goluh. Tapi idingat kanami haganup siminik ginopar keturunan ni sedia Tuhan. Aseham tong-tong nama masu-masu atap naijabepe sedia nuan on marianan. Holongmu pasu-pasumu manggoki pargoluhan ni ginopar ni nahinaholongan ni uhur namiin. Ase tetap homa sedia mangihutkon jejak pargoluhan ni nahinaholongan ni sedia nado parlobe homa manadikon sedia Tuhan. Sonai homa dasu bani PHM jenami bani panorang sonarion Tuhan mana tetap memberi hikmat kebijaksanaan nahumbamu laho mambobahon pardalan ni kuriamu nasonin bagal ni ase tetap homa sedia manondakon sondang nahumbamuin ibagas nama parmudu-muduhon pargoluhan ni kuriamu GKPS Padang Bulan On. Sonai homa Tuhan haganupan na marulang tahun pagori ni kuriamu buenokan nadop isobuti goran ni sedia tarsobut matong-tong goran ni sediain ibagas holong niatemu sehingga bani ganupan sura-sura rencana rosi masa depan ni sediape na sedang menuntut ilmu iperkuliahan nadop mangahapkon holong khorja ibagas ham tetap homa sedia bersyukur hubamu Bapa mensyukuri usia pertambahan na yondoskon ham hubani sedia ase semakin bertambah usia ni sedia
Semakin bulat ni homa, hapor sayaon ni sedia, la homa nombah mangirikon ham. Sonai do homa Tuhan, hubani na hinaholongan ni hurnami. Situa nadop manjalo emeritus bani panorang sadarion. Hubani sedia na tolu na hinaholongan ni hurmuin. Totap maham homa na marmudu-muduhon pargoluhan ni sedia. Ase age petongon secara administrasi sedia doma purna bakti ataupun emeritus. Tetapi anggo makorjahon korjani Tuhan. Tetap do ipake ham sedia. Gabe saksi-saksimu na manaksihon ham lobi bagal. Halani doma ipaujung sedia. Parlumbahon ni sedia. Secara khusus ibagas pangidangion ni sedia. Terima kasih Tuhan. Hubani haganupan keluarga penatotap sirsir. Mendukung sedia ibagas na mangidangi. Bere ham homa kesehatan. Ase tetap sedia homa ibagas keluarga ni sedia pe. Tercipta tong-tong keharmonisan. Kedamaian. Kesejahteraan nahumbamuin. Bue matongon namoru ketika doma emeritus. Tetapi holongmu lang onggama pakurangi hubani sedia haganupan. Sonai homa Tuhan hanami haganup na merayahon pesta ulang tahun GKPS Padang Bulan na adong igarejaon. Ulang adong huntongah-tongah nami na merasa lang isa paham Tuhan. Marhitehon ni kebersamaan nami mamuji pasangap konham. Martonggo mandoding hulobe-lobemu. Pasu-pasu ham hanami haganupan. Ase ibagas na marmalas niuhur hanami. Mandaihon berkat Tuhan na tetap berlimpah iahapkon hanami. Hari lepas hari bani pardalanan di guluh nami. Secara khusus itonggohon hanami homa Bapak pimpinan sinode nami. Nanatuari marulang tahun Tuhan bereham tong-tong malas niuhur bani Bapak pimpinan sinode nami. Buedo pardalanan nadop ilewati Bapak on pakon keluarga. Marhite parnaboritan pakon nai jahanin. Tetapi haganupan ay Tuhan ipatalar hamdo muzizatmu keajaibanmu bani na hinaholongan di hurnami. Malah suhur nami Tuhan anggo bani panorang ulang tahun on homa boy hadir rapakon hanami age pakon inang ijon. Tuhan rahut hama malas nyuhur nami on ibagas holong nakumbamu ase haganup hanami tetap igoki malas nyuhur nakumbamu agepe buedo tantangan hama holon naido pakon hanami itonga-tonga pargoluhan nami tapi sada pangarapan nami kuasa pakon holong muin tetap do sanggup margogoh marmudu-muduhon hanami das subani ujung ni tarpuji maham Tuhan ondos mahanami haganupan rosi tonggo elek-elek namion hubamu ibagas goran ni anakmu Yesus si paluah kanami hanami mangelekon hubamu Tuhan terlebih kepanitiaan nadop marloja-loja khomasi dia. Mamberehon uhur pikiran panorang pakon sinadongan ni sedia pe Tuhan. Berlimpah masedia tetap ibagas horja nama dearin. Ase marhitehon ni in khoma lambin robagal ni pelayanan pangidangion ni sedia. Ijape sedia marianan. Ijape sedia hadir Tuhan. Ondos mahanami hubamu rapakon tonggo elek-elek nami ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu Tuhan.
Amin. Sihol mahita manjalo hatani Tuhan, nai padaskun juak-juak ni, alo hita hatani Tuhan marhite doding, nomor haleluya nomor 400 plonom ayat sada tambah 2. Sai buhai hamma uhurmu sonai homage sinon damni inma bain gabe sulukmu duding kon hita lagu kumbani ayat apa 2 uhurta ase martonggo mahita. Ipuji ipasangap hanami ham Tuhan bani haganup diar layakmu. Namanuhu hanami, namanatap hanami, nama permuduhon rosi nama masu-masu hanami. Bapa ya siolkon hanami doa semangguluh hanami tong-tong domu hubani harusuni hurmu. Halaniai goki hamma hanami marhitei honni tonduimu. Age baninai jalo hanami hatamu. Ham namanundang yuhur rosi pikiran nami. Napatuguhkon hanami. Ase tong-tong makargahon. Makaguluhkon rosi mangambilankon hatamu. Dameni nebatana mengatasi ganup hauhuron. Imanaman ramut konuhur apa pikiran nasyami bagas Kristus Yesus Tuhatain. Amin. Shalom horas mahubat tahaganuban. Anggo marulang tahun sadarion kuriaon maningon gok malas niuhur mahita haganuban. Halaniai agi kawah kon nasyam nadongi syamun ni sambilo nasyam. Kawah kon nasyam may bagas malas niuhur. Anggo lape bui nasyam mar malas niuhur gok ibagas malas niuhur. Berarti adong mana perlu si parur honota age bani pargulu hotaon. Halaniai bapa inang hita haganuban guluh namar malas niuhur do namaningon ipataridah ko kita age bani hasadaut tabani panoramon. Halaniaha
Halan yang gudidah kita 60 tahun Tuhan manatap, Tuhan mardilo, Tuhan pasadahon, Tuhan makasomani, Tuhan manogu-nogu, Tuhan mamasu-masu, Tuhan manramotkon, pargoluhon ni kuriani, itu adalah luar biasa. Napatut duhita marmalas niuhur. Bani haganupan holong apa hidup niuhur ni Tuhatta. Agehu bani nasyam na kebetulan marulang tahun kumai bagas mingguon. Jana hage bani minggu nalorohon akan berulang tahun juga. Itu adalah saat tempat yang istimewa bani nasyam. Laho makargahon hinabagal ni holong apa pasarihonon ni Tuhan batta ibagas haganup guluh tahun. Ibere Tuhan dobamu gogoh. Jadi ang gitong korhita no kanagi situata na memasuki masa emeritasi. Roh si dia hulubion, jongjong si dia ilubion. Ibere Tuhan do hubani si dia gogoh. Ibere Tuhan do hubani si dia malas niuhur. Jana ibere Tuhan do pakargahonon ibani pandilon pambalosion ni si dia hubani nebata. Itu adalah sesuatu yang istimewa. Halanyai anggoy pestahon hita ma 60 tahun ma huria GKPS Padang Bulanon hunjon hulubian nyarion lambin tarpasu-pasu ma kuriaon lambin marbagal ma kuriaon. Amen. Masih dong nanget makatahon amin. Agak guguhtik. Amin. Ay doge. Maningos sonay do pangarapata. Age nyom bahta, age sekolah minggu nama poso itong-atongan ni kuryata. Lambin ipasu-pasu Tuhan ma. Marhitihon ni nasyam. Nadok mambalo si pandiloon ni Tuhanin. Makaguluhkon pandiloon ni Tuhanin. Bapak inang hita haganupan, ibagas malas ni hurta agi bani panorangon. Ijalo hita mahata ni nebata, bani sada Samuel 8 ayat 4 da subani ayat 10 sada. On istimewa ay mateks on, nanget-nanget i paruruhon hita. Agi basaw kanami, nini sonon. Jadi martupu maganup pangituan ni halak Israel hubani si Samuel irama. Nini si dia mahubani. Tonggor ma domma sayur matuaham. Tapi ang gua anakmu seng dong irikon si dia dalanmu. Onpe pabakit hamma ben nami sadaraja. Ase ia manrajai hanami. Songon na bani ganup bangsa si pajuh begu-begu. Tapi sogam do uhur ni si Samuel. Bani hata na hinatahon ni si dia ay berehama ben nami raja ase ia manrajai hanami. Jadi martonggo masih Samuel hubani Jehovah. Jadi ini Jehovah madopak si Samuel. Tangihon masora ni bangsain pasal haganup na hinatahon ni ay bam. Ay sedoho audo na niambukon ni si dia ijay. Ase ulang au be raja bani si dia. Romban hubani haganu pambahenan na binahen ni si dia. Singgan ni na huarah kon si dia luar huntano masir rosi sadarion. Itangion si dia doau. Laho mambalosin na ibatana legan. Sonay dohoma ibahen si dia hubam. Onpe tangihon masora ni si dia ay. Asal mapakai isaksihon anjaha ipasingat konho uhum ni raja nasihol manggomgomi si dia. Jadi ipada si Samuel ma ganup hata ni Jehovah hubani bangsa ay na mangindo raja humbani. Ninima on ma uhum ni raja nasihol manggomgomi nasyam. Buaton nido anak nasyam. Anjaha bahenon ni masidia gabe pargareta pakon parhudani ase marlitun si dia ilobe ni garetani.
aima dasne. Hita haganupan, anggoy parurun hita hataon, memang agak unik janah maholdo mangidah hinajenges ni hataon, ibani situasi pergumulan na idopakon hita. Halani anggoy didah kita hataon, ijon sihol ipatugah do bahasa memang sonai ma parguluhon ni jolma. Parguluhon ni bangsa ni Naibatape adalah pergumulan yang tidak bisa dipisahkan dari kesulitan-kesulitan. Persangsian sipata ibagas guluhon. Jana habiaran hamaholon sipata jupah ibagas guluhon. Jana ibagas situasi hamaholon ni parguluhonai sahiralang adong jupah si dia dapat si dia aima nagabe pargogo bani si dia ahado ijado sonahado jalan keluar ibani kesulitanai ibani hamaholonai ase bani sada sisi teks on siol patugah kon bahasa kepemimpinan ai gabe satu pergumulan yang tidak mudah age bani bangsa Israel. Ita haganupan, itong-atongan ni situasi hamaholonai do si dia. Dalam keadaan kesulitan, halani boto si dia, ibagas hagalekon ni si dia, ibani haetekon ni si dia. Sedang terjadi pergumulan kehidupan, perdalanan negoluh, nalang mittorboy yarusi, dengan penuh pergumulan, nalang mittorboy terjawab ibagas nadiar. Halani sanggah na itatap si dia pe, si Samuel, sangsi do si dia. Hasipe Samuel ay do nagabe si pambubay bani si dia. Juak-juak ni Naibata, nasay tong-tong makargahon hata ni Naibata, itong atongan ni parguluhon ni si dia. Mereka sangsi. Inilah kesulitan. Onma tantangan bani si dia. Halani tuntutan pengharapan age bani figur pemimpin ailang na urah. Age hita itong-atongan ni parguluhot taon, itong-atongan ni rumah tangga, itong-atongan ni parsaurata, kita mengharapkan adanya kepemimpinan ibagas guluh tahun, tapi sipata kepemimpinan, figur kepemimpinan i sekitar ta, atau itong-atongan ni parsaurata, agi itong-atongan ni keluarga ta, terkadang menjadi sumber keraguan. Pakon persoalan itong-atongan ni parguluhota. Aido na terjadi itong-atongan ni Israel on. Aido se ipangindo si dia hubani Nabi Samuel ase iangkat ma diipilih ma ase adong maraja bani si dia. Ulang si Samuel nagabi pemimpin. Halani doma matua, halani bahat kelemahan-kelemahan. Kita haganuan. Ini menjadi pergumulan itong-atongan ni hasadaon ni si dia. Hasipe sabutul ni sadokahon doma iahapkon si dia. Doma isaksihon si dia. Bahasa Tuhan yang memimpin hidup mereka adalah Tuhan na ibagas holong ni, ibagas hagogohan ni, nalang talup sisang sihonon janah ibagas parguluhon ni bangsa ay isaksihon do. Maluah si dia, margogo si dia, ibani pardalanan ni si dia ay, jupah si dia pasu-pasu, haganu banay, ay mahinorhon ni pasarihonon ni Naibata. Tapi jupah panorang ni bani si dia, sahira sangsi si dia bani parguluhon ni si dia. Atap niniur ni si dia, ulang singgan jay tumang. Tapi adong ay bukti nyata yang lebih jelas na boy iahapkon si dia, nagabe sada patubuh malas niuhur bani si dia tong-tong, ibani pardalanan ni parguluhon ni si dia. Dengan kata lain sebenarnya
Mereka ingin mengatur janah mereka si dia sihol makatahon hubani naibata ase naibata ai mematuhi makorjahon aha nagabe pangarapan ni si dia. Kita haganupan ijon ma pergumulan ni bangsa kita haganupan na hinargani naibata asyang goy parurok kita ambilaton ibobay do hita ase marhatotapon hita ibagas guluhton tongtong marpangarapan marhatengeran hubani naibata janah porsaya hita ibagas guluhton na paling madear na paling jenges guluh ni Kuriain age guluh ni Israel ay ma anggo ibagas haporsayaon do si dia nagabe si pambalosi bani naibata lang naibata ibahen si dia atap ihaporsayai si dia atap ibanding-bandingkon si dia hubani naibata naliganay dop ni naibata naliganay do na ihatengerhon si dia ita haganupan apalagi anggo iparuro kita ibani perkembangan ni zaman bani panorangon buwe itu mang pikiran-pikiran ni halak pasal haluahon buwe itu mang pikiran-pikiran ni halak gambaran ni halak pasal nama dia ribagus guluhon na ija sonai mabuwe ni pengajaran-pengajaran na boy iarapkon nagabe sumber atap harohan ni gogoh harohan ni malas ni uhur harohan ni pasu-pasu harohan ni bahkan haluahon bani ibagas guluh ni kita haganupan onma na sedang mengganggu parguluhon ni bangsa ni naibata aide se Samuel pe sanggah na ipadas kubani ase ipilih aima nagabe sada raja naman rajai itong-atongan ni Israel malungod do hurni janay botoh do bahwa panginduanay adalah merupakan sesuatu hakahon malungod do iya ado si martonggo do iya janah ipadas do haganu banay ipatugah do haganu banay hubani naibata martonggo masih Samuel hubani Jehovah nini bani ayat onomay haganupan ay malungun ni hurniay ipadas do hubani Jehovah ase Jehovah mana manondangi ase Jehovah mana patuduhkon ase Jehovah mana mangurupi ase Jehovah matongon napasaudkon harosuni itongah-tongah ni bangsa ay tapi nini Jehovah do paksi Samuel tangihon masora ni bangsain pasal haganup na hinatahon ni ay kita haganupan ijon ma istimewani Tuhan ay age hubani bangsa ay lang mitori hagigihon na ibata tapi ibere do haluahon ibere do kebebasan hubani si dia janah lang mitor ilang langi Jehovah si dia laho makorjahon aha na ipikirkon aha na iarapkon si dia ibani parguluhon ni si dia kita haganupan istimewa betul pangidah janah anggo iparurok kita aha nasihol horjahonon ni si Samuel na hinarusukon ni naibata itong-atongan ni bangsa ay tapi lanjar ipaingat Jehovah do pasal aha konsekuensi ni anggo itadikon si dia ma ay ma raja nasasitong ni ay ma Tuhan nagabe si pambubay ba ni si dia anggo ibalosi si dia ma nagabe raja itong-atongan si dia ay mahumbani na ipilih na iharusukon si dia maningon takas ma ba ni si dia homa aha do konsekuensi niya artinya marhitehon niya gabe tubuh ma ay ma itong-atongan ni bangsa ay ketidakadilan atap kekerasan itong-atongan ni parguluhon ni bangsa ay atap mungkin penindasan halanin nyombah ni si dia
maningon parentah konon ni raja, domu hubani haroso ni raja ai. Artinya gabe si pambalosi masih dia, hubani ahana sihol ya siolkon, si pambobai itong-atongan ni si dia. Langsungon Kristus, Tuhan, na memimpin itong-atongan ni bangsa ai. Kita haganupan, ipatugah sonaha nilai plus pakon nilai negatif ni pasal aha na ipikirkon si dia, aha na sihol siobas konon itong-atongan ni si dia. Ambilanon lau patugah kon hutong-atongah ta ase hubani haganupan juak-juak ni nebata, hubani haganupan bangsa na pinilih ni nebata, ase pakai ma ibagas nama paruhurkon sonaha si dia mangguluh. Itong-atongan ni parguluhon ni si dia. Itong-atongan ni bagai keterbatasan pakon kahurangan na idopak kon si dia. Itong-atongan ni parguluhon ni si dia. Ase pakai ma si dia ibagas na mangidah parguluhon ni si dia. Ambilanon lau patugah kon bahasa langadong guluh itong-atongan ni dunion agay bani bangsa ay langadong parguluhon si diaran sobalihon ni namambalo si Tuhan. Sobalihon na manangihon hata ni nebata, makorjahon haroso ni nebata, marondos bani Tuhan ibagas guluh ni si dia. Kita haganupan on mahoma nagabe silingatota si parur honota age bani na ipestahon hita 60 tahun ma hidup niuhur ni Tuhan itong-atongan ni kuryata GKPS Padang Bulanon. Na ija Tuhan na mardilo hita, Tuhan na mamilih kita, Tuhan na mamilih kam, gabe juak-juak ni. Jana Tuhan do na jongjong, itong-atongan ni kuria ni Tuhatta, nagabe si pambobay, itong-atongan ni kuria ni Tuhatta, jana nagabe si pangapiti batta, iba ni haganupan parguluhotan. Ita haganupan, dumu hujai ase marhitehon ni ambilanon ni bobay do hita ase ulang sangsi hita bani pandiloon ni naibata itong-atongan ni parguluhot taon. Ulang gabe moru uhurta, ulang gabe songon na sangsi hita bani parguluhot taon bahasa poribuebe tantangan pergumulan na idopakon hita itong-atongan ni parguluhotta tapi maningon pos do hurta anggo tongtong do hita marhatengeran kubani Tuhan, anggo tongtong do hita mangirikon hata ni Tuhan, anggo tongtong do guluh taon isondangi hata ni nebata ay maguluh sidiaran batta, ay maguluh natarpasu-pasu batta. Jana sonay mahoma hita makamalaskon mambaritahon barita ay marhitehon ni horja pangidangiota. Ase ganup mahitaon iramotkon jana ipasu-pasu tuhatta tongtong ibani haganup parguluhotta. Ita haganupan ibagas pikiran ni jolma ibani bagai-bagai habotohon ni jolma age hamaholon naidopakon jolma pangarapan ibani hadirion ni jolmain sipata boido marhitehon niay gabe iparnay bata dirini sonay age pikiran ni sonay age surasurani iparnay bata age pangurupion ni halak naligan age naibata naligan kuasa naligan bahkan age humbani figur na adong itong-atongan ni dunion. Jana aido na isaksihon ay ma bangsa ay. Asepala ibagas na gomos si dia mangindohon hubani ay ma si Samuel ay. Halani dopni igorani mahaganupan kakurangan ni si Samuel ay. Ay nini si dia mahubani tonggor ma domma sayur matuaham
Tapi yang gua anakmu sengdong iri konsidia dalanmu. Ada banyak kelemahan bani hadirionmu kira-kira sonai maai. Halaniai pabakit hamma ben nami sadaraja ase ia manrajai hanami songon na bani ganuk bangsa sipajuh begu-begu. Bayangkon nasyam, bayangkon hita. Dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan pengharapan, dalam situasi pemikiran, na ibagas pikiran ni si dia, adong do dalan, adong do oknum, figur, halak na boy mangurupi si dia, dop ni gabe songon na jagonan mause, ay mahalak, atap na kelompok, atap na bangsa si paju begu-begu bani si dia. Ase songos si dia ay mause si tiruan ni si dia, nasiol si tirion ni si dia. Artinya ay do na ihatahon Tuhan age ibani na mambalosi si Samuel. Sebetul ni lang si Samuel yang sedang ipahiri si dia, atap na ilupahon si dia. Tapi takas do bani Tuhanin, sebetul ni bani ayat pitu ya tahun na ibata. Jadi ni Jehovah madopak si Samuel. Tangihon masora ni bangsain pasal haganup na hinatahon niya ibam. Ay sedoho audo na niambukon ni si dia ay. Ijay ma ididah kita sonaha Tuhan bereaksi age hubani haganupan bangsai. Ay sedo si Samuel, sedo juak-juak niyae na ipaetek atap na ilupahon bangsa ay. Tapi sebetulnya na ibatain sendiri do na ilupahon si dia, na ipaetek si dia, na ipahiri si dia. Kita haganupan onma kesulitan homa tantangan age ibagas hasadaon ni halak na porsaya itonga-tonga ni parguluhot taon. Ay boydo dopni jolma pahirihon na ibata na makaholongisi. Boydo ipahiri na ibata dopni halani sonaima pangarapan ni ibagas na parohkon ahan na yarapkon si dia. Kita haganupan. Jadi yang kepala terjadi sonai agi bagus 10 tahun itu adalah merupakan sadahal nama perlu mahoma si parur konota. Ulang karena kita memiliki cita-cita yang besar, pengharapan yang besar, tapi kemudian kita melupakan Tuhan. Dopni hubani naleganai do hita marhaposan. Hubani kuasa-kuasa naleganai do hita marhaposan. Jana marhatengeran hubani kuasa-kuasa nadong iduniaon. Dopni gabe songon na artini itadikon na ibata. Songon na dauh dirini hubani na ibata. Kita ganapan. On mana ipaingat ambilanon hutong-atong-ata. Halanyai say totap ma malas niuhurta. 60 tahun ma pasu-pasu ni Tuhan. Pakargahon ni Tuhan. Hubani kuria GKPS Padang Bulanon say na totap mahita ibagas holong na humbani Tuhanin marhitehon ni pambalosyota marhitehon ni tenger ni hurta marhitehon ni ibagas haganup 10 tahun ipasangap hita matongtong Tuhanin lang na adong idunyon dopni nagabe hatengeran ni hurta halani guguhan do Tuhanin, botohan do Tuhanin, laho patorsahon namadir ibagas 10 tahun. Maningosonay do haporsayota, janah maningosonay do homa iarusi hita, pasal pandiloon ni Tuhan, pakargahon ni Tuhan bata ibagas 10 tahun. Aido na isaksihon na bata itong atongan ni parguluhon ni bangsa ay. Ase age Samuel juak-juak ni nebata. Gabelang maharga ba ni bangsa ay. Gabelang ihargahon bangsa ay. Hala ni baggal ni pangarapan ni si dia. Hala ni baggal ni sihol ni uhur ni si dia manjalohon.
songon na ibagas pikiran ni si dia, songon na yarap kon si dia. Tapi paingat do hubani bangsa ay ase diarma si dia maparuhurhon na porluba ni parguluhon ni si dia. Halaniaha, halani anggo jolma do, anggo kuasa na adong idunia ondo na ihatengerhon hita. Dop ni gabi mago do hita. Dop ni gabi langgok hita ibagas pakargahonon ni hapor sayauta. Ibani naman jalauhon na madir na humbani Tuhanin. Halanyay sa totap mahita, ibagas hasadota. Lambin jenges, Tuhan na marhorja itong atong-ahta, hunjon hulubian niya riyon, lambin yahap kon janay saksihon hita, hita ma nagabe juak-juak, nagabe si pambalosi, bani Tuhatta. Iya matongtong na ipasangap hita ibagas guluh taon. Halanyay haganupan pagori ni Tuhatta, patugah kon age hubani hasomanni, mangajari age hubani hasomanni, age hubani nyombahni, ase haganupan ulang adong nasangsi, ulang adong dop ni gabe mardua uhur, ibagas nalaho mangirikon Tuhan, na mardilo hita, na marhorja itong-atong-ahta, na makasomani rosin na mamasumasu hita, napatuguh kon hita manjalohon sagala namadir na hinarusuk kon ni Tuhanin ibani haganu parguluhotta. Halanyai gokma malas ni hurta ibani haganupan hasadaotta bani Tuhanin. Sadarion pe panorang marmalas nyuhur mahubatta age puri mulak pe hita hun gerejaon holi mulak mahita ibagas dame malas nyuhur age bani panorang nalahoroh saya tetap mahita makaporsayai Tuhatain ibani haganu parguluhota. Adong do pergumulan, adong do tantangan, kita haganu pan langsang si hita ibagas haganu panai. Tapi lambin pahot kon haporsayot tamaai, lambin pasadahon uhur tamaai. Ase bani haganu pan ahape namasa na ido pakon hita. Ibotoh kita, Tuhan do nagabe si pangurupi hubatta, Tuhan do nagabe harohan ni malas niuhur batta, ibani haganuban parguluhot taon. Ase lambin ipasu-pasu Tuhan ma haganup kuriani GKPS padang bulanon. Amen. Martonggo mahita. Ipuji pasangap hanami ham Tuhan. Bagal nin holong apa hidup nyurmu, hubani bangsa na pinilihmu, hubani juak-juakmu ali Tuhan. Sonai do homai saksion hanami age bani panorangon. Namar terima kasih kanami hubamu, ito doh kam hanami gabe kuriamu, gabe juak-juakmu, maharga hanami lobe-lobemu ali Tuhan. Saya patotap kama pakkasomanionmu huban nami haganup kuriamu ase boy hanami marbuah makorjahon domu hubani na hinarosukon nihurmu gabe pasu-pasu mahanami ibagas pakkasomanionmu marhitehon ni gogoh marhitehon ni pangurupion na humbamu. Bapa hubamu do ipaondos kanami halani itatapkam do haganup kuriamu ibotoh kam do haganup nama sa itong-atongan ni kuriamu. Dasadong hutong-atongan ni kuriamu na ibagas pergumulan atap halania hape Tuhan. Dasadong homa pergumulan halani parnaburitan. Hama Tuhan na mambere hagogohon. Hama na mambere hamalumon. Hama na patuguhkon haganup kuriamu. Ase tongtong marhasadaon rappakon ham marondos marhatengeran kubamu. Itonggo kanami do age juak-juak na pinilihmu ali Tuhan. Nagabisi pangidangi ipohon ang gurmu. Hama napabayuhon gogoh malas niuhur. Bani haganup juak-juakmu. Ase marhitehon ni juak-juakmu. Lambin talarma homa age holongmu. Nasa itongtong makasomani mamasu-masu haganup kuriamu. Jaloham hanami Tuhan bani naroh kanami marondo subamu mamuji pasangap kon goranmu. Marhitehon ni Kristus Yesus
Tuhan sipalua hanami. Amin. Terpuji matongon Tuhan bani hatane domai tangar hita. Sai marurat, marbaggal, janah marbuah naramos matongon in bani pargoluhanta seganup are. Ase martuah matongon hita, haganupan huriani. Responi hita hatane Tuhan domai tangar hita, buat kita komitmen bani pargoluhanta, ase hita ma tongon halak na martuah. Yundang hanami ase jongjong ma hita huria. Martuah mahalak nasora mangihukon halak perjahat. Nasora jongjong medalan di pardosa. Nasora hundul apa si pandrisai. Dodin kon hita, dodimon kumbani ayat napa dua kon. Undul mahuria. Kita haganup kuria na hinargan itu hatta anggoy paruroh kita guluh taon isaksihon hita do holong hidup nyuhur ni Tuhan saya na tetap do hubata pasu-pasu ni tongtong agay bagas guluh taon do muhujay pasangap hita matuhanin marhitehon ni diar layak ni itongah-tongah ta ase ondoskon hita magalangatta paima yondoskon hita galangatta tangar hita malubei hata nine bata nagabionjolan bata laho manggalang ay manatar surat bani Psalmen 50 ayat 14 galangkon ma bagal niu hurbani ne bata anjaha galari ma bagah-bagahmu bani sitimbulani sonari ondoskon hita ma galanganta. Sihol mahita mambuan siluahta, ros si galanganta humbani Tuhan. Bere hita na terbaik, jana hibagas malas nyuhur mamanggoki bilangan ni. Irik padalan galangan, mandoding hita, boras tenger.
surduk doi ben hanami kubamu. Boras tenger tandane dihut do hanami. Parsimada bani pestamu. Boras tenger tanda dihut do hanami. Parsimada bani pohon anggurmu. Dudingkon kita laguan salinari. Goluh nami pejor gitu, sulai kumakiton dinami. On managale galangan nami, lo manjupah kon ham. Dodingkon hita laguan kubani ayat na paduahon.
hinargani Tuhata, ibagas malas nyuhur mahita, manonggohon mangondoskon galangatta hubani Tuhan, dumu hujai yotang hanami maase riap mahita jongjong. Pasadaita mau hurta, mangondoskon galangatta ibagas tonggota hubani Tuhata. Ham ale Tuhan nasotar bilangi hanami bueni pasu-pasumu, bani goluh nami marsada-sada, sonai age itongah-tongah ni kuriamu. Ipa saut hamdo nasotuk ibagas pikiran nami, ham ale Tuhan, maharga doha nami ibaen ham, itogu ham doha nami ibagas dear ni layakmu. Isarihon hamdo parbuluhan nami, sirnipdo ibaen ham segala naporluban nami. Ipas-pas hamdo uya KPS padang bulan on, gabe parhiteanmu, pataridahkon harohoran, apa hadameyon. Songon pargokni 60 tahun kuriamu, say gokma tongtong pasu-pasumu huben nami, hamdo siu sagah konokon nami manipat ari, bulan rosi tahun hutaun, hamdo naibata nami. Pasu-pasu hama hanami gadup Tuhan, orang tua, biomba, pahopurun, rosi ganup pinopar nami, ijabe palimarianan. Saya sadama tong-tong ibagas holong apa parnamuyonmu. Tanda ni malas nyuhur nami, ipatupu hanami do galangan nami, pasu-pasu hamain Tuhan, laho manggoki horja itongah-tongah ni kuriamu, sai parata hamma tong-tong pakop-kobonmu marhite darohmu, nagabe galangan haluahon nami, ase hanami pesir-sir mambere diri nami, gabe pasu-pasu bani hasoman nami. Bapa nami na inaguri atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu ni urmu inaguri tongahon songon inaguri atas, bere hama ben nami sedarion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni asoman na mardosa dopak hanami, ulang hanami bobay ham huparlajuan, palua hamma hanami humbani pangago. Hinarga ni Tuhata, laho manasyam, jana hagigiyon nasyam mana jahat, haholongin nasyam mana madiar,
anjaha pajongjong na siya mauhum ihorbangan. Jalo hamma pasu-pasu kumbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama buhini hubamu, jana maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan nai batama buhini hubamu, janah ipasorap madameni hubani tonduimu. Amin. Itu hata se ibagas malas ni hurta salam hita somata nadong isyamu ni sambilota. Selamat ulang tahun Tuhan lambin mama sumasuham tong oras mahu bata haganuban Oras. Sambil merjabat tangan saada pakon haganup huria hitana dongi jon. Tandani malas ni hurta dodingkon hita lagu pujian Shalom 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 babamu. Shalom shalom naibata makasomani ham. Dodingkon kita pujiono sahalinari. Sonari dasmahita humbani membere kata sambutan napar lobe holi aima kata sambutan humbani ketua panitia ulang tahun Bapak calon situa Joni Verson Sinaga ilanjutkan holi humbani pimpinan sinode atap Eporus GKPS Bapak Pendeta Dedi Fajar Purba ilanjut holi kata sambutan humbani mewakili pengurus resort dan PMJ Saresot Polonia Ituruskon holi mengunjungi holi humbani kata sambutan humbani pimpinan majelis jemaat GKPS Padang Bulan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi terima kasih Bani Panorang i pangindohan nami panitia ase riap kita ilobeon.
Salam. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus buat penyertaan, kasih setia, berkat serta pertolongannya mempersatukan kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita dapat merayakan ulang tahun GKPS Padang Bulan ke-60 pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan memberkati seluruh jemaat GKPS Padang Bulan. Dalam usia yang sudah 60 tahun, baik bagi kita untuk senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan atas kinerja pelayanan kita ke depan. Menjalani hari lepas hari, minggu, bulan, bahkan tahun, dalam melaksanakan tugas dan panggilan gereja untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tentulah banyak tantangan, pergumulan yang kita alami, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Raja Gereja, sebab seberat dan sebesar apapun tantangan maupun pergumulan yang dihadapi, kita senantiasa dimampukan dan dikuatkan dalam kasih dan damai Kristus untuk melaluinya. Pertolongan dan bimbingan Roh Kudus buat PMJ dan seluruh jemaat GKPS Padang Bulan. Kerjasama yang baik, saling mendukung, kesehatian seluruh jemaat merupakan kekuatan kita untuk senantiasa dapat bertumbuh dan menyelesaikan berbagai-bagai persoalan yang kita alami. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus menempatkan hamba-hamba Tuhan yang selalu siap dan rela melakukan tugas pelayanan di GKPS Padang Bulan. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu implementasi dan tindakan nyata di dalam kehidupan kita untuk mensyukuri begitu besar berkat Tuhan yang telah kita terima, selayaknya lah kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam memeriahkan HUT 60 tahun GKPS Padang Bulan, beberapa rangkaian kegiatan dapat kami sampaikan. Di tanggal 24 Mei kita melaksanakan malam puji-pujian. Di tanggal 25 Mei kita melaksanakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI dan dilanjutkan dengan pertandingan lomba memasak nasi goreng untuk Bapak. Selanjutnya di tanggal 1 Juni kita melaksanakan gerak jalan santai, juga melakukan pemeriksaan kesehatan
mengikuti berbagai perlombaan olahraga, dan kita implementasikan juga pemberian tali kasih buat 4 orang jemaat kita, yang dalam hal ini kita berikan secara estafet 6 bulan ke depan. Pada kesempatan ini kami panitia ulang tahun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kita semua, lansia, Bapak, Inang, Nama Poso, Sekolah Minggu, atas kontribusi dan partisipasi kita dalam pelaksanaan keseluruhan rangkaian kegiatan acara kita. Secara khusus juga kami sampaikan terima kasih buat Bapak Eporus, Bapak Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba, seluruh full-timer Resort Polonia, perwakilan undangan, PMJ kami, dan seluruh seksi. Dan tak lupa, terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya buat kita seluruh anggota kepanitiaan ulang tahun GKPS Padang Bulan ke-60 yang telah bekerja keras, bekerja maksimal, memberikan waktu, tenaga, pikiran. Kita dapat melaksanakan, menyelenggarakan seluruh acara dengan baik dan penuh sukacita. Apapun peran, tugas, kontribusi, serta tanggung jawab kita dalam kepanitiaan, semuanya hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus melimpahkan dan mencurahkan berkat dan anugerahnya buat seluruh kebaikan dan partisipasi Bapak Ibu seluruhnya. Akhir kata, kami panitia mohon maaf untuk kekurangan-kekurangan yang terjadi baik dalam penyambutan kami, baik dalam pelayanan kami. Selamat ulang tahun GKPS Padang Bulan yang ke-60 tahun. Tuhan Yesus menjagai, melindungi, dan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam. Ya, sonari lanjut kita mendengar kata sambutan humbani nama wakili pengurus resort Pakon PMJ Resort Polonia. Waktu dan tempat ipersilahkan hanami. Jadi, salam Bapak Taganupan, Bapak Inang Kuria GKPS Padang Bulan, nahi hormat Bapak Eporus, sonai homa Bapak Pendeta Resort, bani acara ulang tahun ke-60 GKPS Padang Bulan. Ijok kanami humbani pengurus GKPS Resort Polonia, sonai homa Hasoma Sahorja PMJ sa Resort Polonia. Jadi, ijok kanami makatan ubani nesiam selama ulang tahun yang ke-60. Malas tumanguh, bat hala, bahat jemaat, bahat kuria, doma bagal, ala na udingat tahun 1924, otik dope jemaat ni kuria ni GKPS Padang Bulan. Jana hudingot di jin, anggo tanggal 24 Desember dilarang do mahasiswa mula huta. Ala ni anggo mula do huta, kosong do gereja. Jadi apa sonari sonon ma begal do mabahat malas tu manguhur aima on haganu panalani kerja keras dari pelayan-pelayan nadung i GKPS Padang Bulan. Jadi omah hatanami bani GKPS Resort Polonia jana
Ijon adong do ibu kanami boros tenger nami bani nesiam. Selama ulang tahun bani nesiam, ya. Yang ke-60. Hudia do. Oke, si titik masih gopa golong-golong pengaruh ni. Oti saya terbaik nami saya tuata mama masu-masu. Boras sabur-saburan di atas ni pinggan pasu. Horas mana siam naman jalo. Sonay humahanan mi na padaskon. Ay, matongon. Burung penguin, burung cendrawasih. Do masalo sa acara nami atau nami ma thank you dan terima kasih. Ay, matongon. Iya, terima kasih terpuji ma Tuhan. Sonari berehan nami kesempatan kata sambutan humbani pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan Medan. Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus, nani hormat eporus nami, nani hormat ultimer nami, songonai pendeta pakon inang bipo, nani hormat hasoman nami parhorja PMJ Saresot Polonia, nani hormat haganup parhorja pakon calon parhorja GKPS Padang Bulan, nani hormat haganup pengurus seksi tupuan panitia pembangunan diakonia sosial kebaktian pagi pakon kebaktian sore salomma hubata haganup. Terpuji ma Tuhan diardo merdalan ulang tahun tabani sadarion ihapkon hanami halani tonggot tarup dogan upai sedo halani hebatta tapi halani tonggot tarup persaedo hanami haganup kuria manonggohon ulang tahun ta bani panorang hita pertongguan i sektor tabei AGP songnai udan doras bani hari Jumat na lewat lang palaganjang sahab nami halani doma ibadas panitia ulang tahun nasi oli padaskan nami huban nasiam sada Korintus 5 ayat 50 lang dong soya-soya halo jaun nasiam ilo beni Tuhan tonggot tanamin bani ari-ari narohon satonggo saling marsitopangan mahita manonggohon horja i hayu ponggor pohon anggur ni Tuhan GKPS Padang Bulan. Alani ibotoh kanami anggo lang sadahita lang boy sanggup kita makorjahon horja i pohon anggur ni Tuhan. Taringat hanami bani panorang acara tahun baru bersama i hang tuah sada pesani jai patorang marhite pendetata ase sadahita sebagai sada kuria haganup sadahita saling menonggohon saling paling ingatkon anggodong na hurang hanami ipasingat na siam langdong na sempurna jadi saling marsitopangan mahita sonaima humben nami humbani PMJ selamat ulang tahun andohar Padang Bulan lambin marurat marbagal janah marbuah ibagas Tuhan Yesus Kristus terpuji ma gorani Tuhan yang dos kono nami tata ngatur Ay, matongon. Paima kata sambutan na terakhir lang adong na kebetulan bani Tuhan. Tapi informasi hon hanami sada malas niuhur. Nedia bani panorang sadarion dihudo eporus GKPS rap maribadah pakon hita jon. Janah angko hibotoh hita. Bani natuari 8 Juni 2024. Marulang tahun doh ma Bapak Pendetaon. Rupa kon ulang tahun tabani panorang sadarion. Ya, jadi beri hita lebih tepuk tangan na terbaik pakon tongkun nama diar hubani Bapak Pendetaon. Asalam bin rosehat nih. Roringgas nih memangidangi ipohon anggur ni Tuhan. Dan na terakhir berihan nami kesempatan kata sambutan hubani Bapak Pendeta Dedi Fajar Purba sebagai porus GKPS. Waktu dan tempat dipersilakan hanami. Ya, terima kasih. Horas mahubata haganuban. Jadi yang go huida janai saksihon hanami acara ulang tahunon adalah satu peristiwa yang luar biasa. Namaningon ni hamalaskon haganupan paguri ni kuriata. Jadi malah suhur anggona ida hage wani kehadiran nasyam. Haganup kurian itu hata sadarion ibagas malas nihur janai bagas mingguon nasyam dengan berbagai kegiatan age marhitiwani panitia nadop mengkoordinir haganupan ase gabe margogoh mahaganupan kuriain maka malaskon pasu-pasu ni Tuhan pasarihono ni Tuhan itonga-tonga ni kuriata
Halaniai selamat mahubani nasyam, age PMJ secara khusus nadup marluja-luja manguluhon haganupan horja pangedangion i kuriat tahun. Haganupan majelis jemaat situa samas calon situa calon samas. Haganupan tene pengurus seksi-seksi. Haganupan nadop mengondoskan diri ini, manggalangkan diri ini untuk menopang pelayanan itonga-tongani kuriat tahun. Selamat mahubani nasyam, jana lambini pasu-pasu Tuhan manasyam. Sonai dohoma age hubani haganup panitia, nah secara khusus memikirkan sonaha mengelola aima pesta ulang tahun. Jadi merhitehon ni halo jaon nadup ihorjahon nasyam. Age hubani situata na memasuki masa emeritus pas koma iulang tahun ni kuriat tahun i hamalaskon hita i rayahon hita haganuban pasarihonon ni Tuhan pasu-pasu ni Tuhan hubani nasyam. Lambin sehat-sehat matong nasyam, lambin tambah gogoh. Jana lambin gabi sitiruan matong tong nasyam. Age itong-atongani kuriata. Alanya age hubani nasyam, pandita nami secara khusus. Age hubani pengurus resort na iresoton, na mamikirkon pangidangyot ta iresoton. Say lambin tambah matong tong age horja nasyam. Age pangidangyon nasyam. Ase lambin tarpasu-pasu haganup kuriata. Haganup pagori ni kuriata secara khusus nadong i GKPS Padang Bulanon. Tuhata matongtong nama kasomani mamasu-masu nasyam. Das masalam ni age pimpinan sinodi GKPS age Bapak Sijenta Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte halani adong pangidangyon naligan ado si marbagi hanami lang boy hadir iya ijon tapi yang guuhur pakontonggoni tetap do age hubani kuriata na dong ijon. Sonay age haganupan pendeta penginjil na mangidangi hun kantor sinodi GKPS. Dasma salamni hubani nasyam haganupan. Terlebih hubani nasyam lansia na dong i GKPS Padang Bulanon. Hanami mengucapkan selamat ulang tahun mahomage hubani nasyam. Halani dihut do nasyam. Ibagas namar malas niuhur bani haganupan dear layak hidup niuhur pasu-pasu ni Tuhan itong-atongani kuriata. Sonai mahata huben nami ase horas mahuata haganupan. Horas. Salam Tuhan makasomani mamasu-masu hita haganupan. Amin. Ay matongon. Sonari das mahita hubani perayaan acara ulang tahun jadi tetap majongjong nasyam ilebion. Ambah ni nelobion yundang hanami humbani nasyam penginjil wanita inang Narsita Manik. Yundang hanami homa humbani na ulang tahun na pa 60 konon totu dong do huriata na do manahenan na region. Nah jadi yundang hanami na mewakili mungkin pendahulu ni gereja tahun humbani Bapa We Sinaga, ase maju maham hulubion. Yundang hanami homa kumbani nama wakili seksi Bapak, nama wakili seksi Inang, nama wakili nama Poso, nama wakili sekolah minggu, nama wakili lansia, nama wakili Naomi, nama wakili KMBI, prosi nama wakili KMS, ase maju mana siam hulubion. Ya, humbani hasoman nami panitia, mungkin boy ma i pagara lilin nelebion. Ya, yundang hanami ase proh hulobekon naman siam. Doma hadir haganu petane, sekolah minggu. Oh ya. Sambil mendoding hita, doding kon hita lagu selamat ulang tahun. Boy do sambil bertepuk tangan. Selamat ulang tahun.
potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Secara simbolis, Boy Mai dari Ketua Panitia Potongan Roti Humbani. Ya, secara simbolis Boy Mai dari potongan kue Humbani Bapak Porus, Humbani PMJ, Pakon Humbani. Ya, AC Boy Yurubi Panitia. Ya. Lanjut dari Hang Kue Humbani PMJ. Ya. Pemberian kue selanjutnya Humbani Pendeta Resort. Lanjut pemberian kue Humbani Inang Penginjil Wanita. Ya, lanjut nasi yang memotong. Pemberian kue mewakili seksi Inang, seksi Haganupan. Ya, zaman na siya, masetok kenari, paima ipakan kita, semar foto lebih kita. Ya, Humbani kita huria, sabar kita teneh. Ya. Oh. Oh. Ada permintaan khusus Humbani Bapak Pendeta. Humbani ise hitana sitorasan. Bani panorang on ase rohma hulobeon. Memang Bapak sinaga doho masitonan Pak Pendeta. Iya, domai lobe. Ya, doma sir-sir genupan biar nami Humbani Nasiam multimedia ase boy i dokumentasihon lobe kuriata nai lobe. Iya, terpuji Tuhan paima ipangan kita sekalian holi bagi kita hagenupan siol riap mangan kita asyundang hanami Humbani Bapak Pendeta itu belihar purba ase membentong go kita lau mangan.
Dar bapainang hita ganupan kurani Tuhan ta bani malas nurta halani sihol mahita manjalahon pasu-pasu marhita isi panganon pakon sinuman ponduk hita hurta martongko mahita. Gok malas ni uhur hanami Tuhan bani nama mestahon 60 tahun ma ambilan malas ni uhur in ondos itongah-tongah nami Kuria GKPS Padang Bulan. Iboto kanami Tuhan, hamdo harohan ni sagala nadong banami. Hamdo harohan ni hauhuron, rosya ge panramotion na tetap tersa ibahen ham itong-tongah nami. Bani panarong on Tuhan, damay pestawakan nami hatamu na 60 tahun ondos itong-tongah nami. Marmalas niur nami Tuhan, marhiti ibadah na duma berlangsung ibagas na jinges rosya ge piga-piga rangkaian acara na duma idalan kon hanami paima panorang on nagabi hataridahan ni pangolop kon nami bani nadop 60 tahun hatamu ondos itong-atongah nami janah bani panorang on sihol mahanami Tuhan menjalohon pasu-pasu silayak-layakmu marhite si pangan pokon si inumon. Hite mudo on Tuhan nalahu membere gogoh na baru huban nami. Pasu-pasu hamain ali Tuhan. Terima kasih ma bamu terpuji maham marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.